Just amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye cyane. Ubutasi bwa Amerika bwahishuye umugambi mubisha leta ya Tshisekedi ifitiye ubutegetsi bw'u Rwanda. Ikaze. Inyandiko z'urwego rw'ubutasi za Amerika CIA zagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi imaze igihe ifite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda yifashishije imitwe nka Mai Mai na FDLR nyuma yo kunanirwa gutsinsura umutwe wa M23 guhera mu mpera z'icyumweru gishize. Ari inyandiko yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko ari ipaji imwe yafotowe ikuwe muri raporo ndende. Ni inyandiko y'ubutasi bwa Amerika aho urwo rupapuro rwafotowe ruriho isesengura CIA yakoze igendeye ku butasi bwa RDC ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba. Ibyanditse bishingiye ku makuru y'ubutasi n'inama y'umuyobozi wungirije ushinzwe ubutasi muri Kivu y'Amajyepfo kwa Lezitime Lilungi Dodo yatanze mu ntangiriro z'uyu mwaka by'uko abona ikibazo cya M23 cyarangira. CIA igaragaza ko uyu Lilungi asanzwe ari umwe mu barwanya cyane u Rwanda na M23 ndetse muri Mutarama uyu mwaka ngo yatanze igitekerezo cyo kwifashisha inyeshyamba nka Mai Mai n'izindi mu gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ibi bitekerezo bya Lilungi byaje hashize ukwezi Perezida Tshisekedi atanze igitekerezo nk'iki ubwo yahuraga n'urubyiruko mu Ukuboza 2022. Tshisekedi yavuze ko muri gahunda afite harimo gufasha abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bafite. Yagize ati abanyarwanda ni abavandimwe bacu ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko baraboshywe, bakeneye ubufasha bwacu ngo tubabohore. Ni abavandimwe bakeneye ko dushyira hamwe tukabakiza. Abayobozi babasubiza inyuma. RDC guhera muri 2022 yafatanije na FDLR mu kugaba ibitero ku Rwanda biburizwa, ndetse u Rwanda ruherutse kugaragaza ko hari n'ibindi byari byateguwe kugabwa ubwo rwakiraga inama ihuza ibihugu bikoresha Icyongereza CHOGM ariko bikaburizwamo. CIA igaragaza ko inama Lilungi yatanze muri iyo inyandiko yo mu kwezi kwa kabiri ari uko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East Africa Community ziri muri Kongo zirukanwa kuko ngo ari umufatanyabikorwa mu gushaka gucamo Kongo ibice, by'umwihariko biturutse ku ngabo za Kenya zitagira icyo zikora n'ibindi byatumye zitakarizwa icyizere muri RDC. Muri ubwo busesenguzi bw'ubutasi Lilungi yoherereje abamukuriye Kinshasa yagaragaje ko Kongo ikwiriye gushakira umuti ikibazo cy'ubushotoranyi bw'u Rwanda ititabaje ikindi gihugu icyo ari cyo cyose muri East Africa Community. CIA igira iti Lilungi yatanze icyifuzo cy'uko ingabo za Kenya n'iza Uganda kuko ziri mu mugambi w'abashaka gucamo ibice Kongo, abona kuba inzego z'umuryango mpuzamahanga ziri mu burasirazuba bwa Kongo bituma umutekano utagaruka kuko ngo banga ko bakorana na Mai Mai. Iyo nyandiko igaragaza ko mu mpera za Mutarama 2023 Lilungi yanasabye ko ingabo zose z'abanyamahanga zitaha RDC ikirwanaho
cyangwa igahitamo abandi bafatanyabikorwa ishaka. Ibitekerezo bya Rirungi nk'umuntu ushinzwe ubutasi byerekana imyumvire y'ubutegetsi bwa Kongo ku bibazo biri mu burasirazuba bw'icyo gihugu n'impamvu bishobora kutazakemuka mu gihe cya vuba. Impamvu ni uko Rirungi nk'ushinzwe ubutasi agaragaza ko ibibazo bafitanye biva ahanini ku butegetsi bw'u Rwanda. right ngayo nguko rero ngibyo ibikomeje kubera mu bihugu by'abaturanyi ndetse abakomeje gushotora igihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa nzi neza ko bitagomba kubahira. Right, ni Eagle Stamina TV nk'ibisanzwe. Thanks ku mwami Tom Tony kubw'inkuru aba yaducukumburiye. Tom Tony, big up kabisa my people. Reka namwe mbabwire ngo utarakora share, utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyawe kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru bijye bikugeraho 5 kwa 5. Turabakunda cyane. Hasta la vista. Njye ni Negro Sineyoane. Don't miss.